tagman no bundok, dumurot ka buntok. Isang bantang pagmarakul, matmong balen ng apu, parang leking paropa, bundok ning alaya. Nekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Nekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut, etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong kapampangan, sisig, bintang at puro, tagilo, kamaru. Tingangasan kulang lang, kilo bagat asado, pansit luglug talangga, biringi pesa uban. Nekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Nekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut, etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Lumbisa kang pialben, napatungkol ding balen, biyaya liwang piyesta, kulturang pakaman. Nagligan parul, akong iru, tugon pinuyo, sisisan to, kurandal, sinupol festival. Nekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Nekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut, etuke, abe, Manaus ka, mamasyal ka Pampanga. Nekeni, Maracaga, Sali, dinukit ng muebles, pastillas at torones, yemas at rival, marakal pang marakal, balas, kaserola, ema at gitara, emo chicharun, tamaris, pulburun, paru pasubwali, dagaga, Sali. Tingdala na ning bukas, ting balenta umiras, masaplan at masiglang bien, malalang pamiyame-am. Tarapandenyatu, o balentong hino, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Nekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Okay, maya pa oras po kay Kongan. Maya pa og to keti Pilipinas. Kumusta ko po? Bista man pong maambun keti Pilipinas at ngening aldo pong Miyerkules. Holiday ngening aldo iti. Nanong kakanan murugo? Ha? Na? Suwa. Naka-serious, maka-on air ta na. Kawaner ka na. Owa! Sabayan na kawaring magsalita. Diyos ko. O, Kailangan mililiwas ka. kakagli ka. Ali, manyaman niya kayong katawan ni Suwa. Oh, nanong manyaman Uling tingas. vitamin C yan. Makanyan. Magdala ko nandin, ikaw nga duaning kay katang direktor. Nanong Si si? Guwapo. Nanong si? Si Owa. vitamin C. Owa, nanuyapin ta. Nanong Boris Sabiana. Basta't balo ko, vitamin C. Nanong asawap na king katawan ta. Pampalakas ka rin butol. Owa, nanong king science ta, medical term. Nanong, Ikabalo may ata, te may pasabyan. ah, Pasakitan mo ko pa. king butol naman vitamin C kailangan. Na anong kailangan? Ha? Na anong kailangan? Balo mo na. Okay, maya pa oras kay kayo at kumusta ko po at tune na kayo na naman. Ba, Kabilis ni Aldo. o amo, O bakit? karagul ning kaya kang dapo, ka ako na kalati o. May lileleng Diyos ka. ko o, kalati na. Isamol na yung buo yan, may lilele. Oo. Ah, Kakakamalan kang kay, congressman ng pong senador. bakit huling makangangala? Buhaya, di ba? Crocodile. Biyan mo ning maya pa oras ka rin kaya katang makirandam ganing kaorasan double B. Di ka binye mo niya. Ay, megbungad bungad amano para ka rin kaya katamong sablang manalbeng ining oras IT. Itang paunang
paunang pagbati, tsuke ka ne. Wah, siyempre. Waling kasi, Bisakay ka ng piloto, Ken. Ali, Ibakata muna ka. buri ko kasi ikang mumuna kang mumuna. Ama kan yan. Yay, tas tong likuan mo ko, eka maglambat. Ali, pagbigyan na nakakanita. Kanita. Muna na ka. Oh, kunang ko niya, biye ko niya. Sige. Mamaya na kang pugi ka, Kamben. Bibye ko na po impuge para kanako at papabiyan niya mo rin tatangaran na ilimpuge. Para kaya kaya ko nga pong makirandam at manalbe keng miyaya liwang lugar. Ketiking mundo. Mundo ne. Uling maka-Facebook tamo eh. Kini pong Guwapo Live. Kaya kayo nga po, mayap augto at mayap Nobyembre 30. Holiday po ngayon ni Keniking Pilipinas. Kaya dawana na po ning kay katamong magiting bayani Andres Bonifacio. Okay. Apin ba yung taluing aldona ng Nobyembre ni Double O ba? nya, lalon men eh. Okay, sige. Pakiramdaman mo ko. Uwa, makirandam ko, sige. Eka, Uwa! bubulan. Uwa! 30 days of September, Uwa. April, June, and November. Hmm. Last month of the 30 days is November. Burin sabihan, December na bukas na. December 1st. Uwa, kabilis na. So, total, Hmm. 24 days niya kanyan or 25. 24 dias for... it's Christmas. 25 days. 25 days. Okay, basan ko lang pa, Sir. Rening mo muna ang message. Potargo, mabigla lang mamura ito, basa. Okay, masayang pa makirandam at pamanalbe. Istuyapin ganita, kung reste lakan lale, kang beda po rin pamilyayo, maya pa oras po. Kang Rara Abis, kang Rochelle, kamusta na ka? Kang Rodel Evangelista Kapul, ay kang Roy Lozano Ogarrida, yan. Julie Roque Quiroz, na King Canada, kambe na ring pamilya na. At king kayang better half, kumusta na mo, king habi? Okay, kang kumusta ko yung Arnel, pakigreet ka kay at sing Bebang, Lindo Miranda, ampong kang atsing Pe Duay, yan. Pwede ba kang Rodel Evangelista Kapul? Grace Villena, yan sorry. Regina Mercado Sanchez. Nakatuki ka. Wah, Sige, ika naman. ikumari mo, Evelina Double B Baltasar. Yan, sige. Manalbeya. Uwa. Ikang mag-greet kaya. Okay, maya pa oras, Maring Lina. Kumusta na ka? Okay, kang Jopay D. San Lugay. Hello, mga idol. Ipo Ampoy, masayang aldo kaya kayo Arnel. Mamuksiya pa mo'y tatang Double B. Wo? Laok-lak sa Saidin. Nyama na pong mga Double B. Good morning kaya kayo Papa A. Papa Arnel at Double B. Mi panyag pangla po. Galang kanyan, di nga duwang buhaya. Diyos ko, ho? Garabyado yung kakmalatiya. Junior yamo. Inke ka o ka rin may arakap yan. Ay, At Diyos malatiya. ko. Ken mong palelelele. Inke ka kanya sapa. Maya pa ugto, kamusta la po ding idol tamong gwapo Kuya Arnel, Tatang Double B at Kuya Gary. Julie Pamintuan Miro, Enrico Samson, pabati ka ring Samson family, lalo na po kang Erwin Jan. Llewellyn Fernando Miranda, may paugtuke kayo? Raisa Yam Pineda, nabong mga naka. Happy listeners, listening kay katamungan buong Yato Foreign Workers. May paugtuke kayo, mga idol from Canada. Okay, good morning and lunch. Sabihin ng rising ing lunch ampo ing morning breakfast. Ot mandala kalistahan. Basan ko na mo. Sinulat ke. Basan me. 5 antibiotic. 3 kilong pako. 2 mansilya. Sige 3 pa. tinidor. Lalo na kang Kapitan Noel Di Marukot ka Muli ka kaagad, Double B. Ika nang mamasakan Ay, yan. kay. Na. Ali, maliya. Maliya. Baliktad niya. Ali, Ay, ning binasa mo. baliktad niya. Barangay Captain Noel Di Marukot. Naku, miras ka kan? Barangay Mawake, Wah. Mabalacat City. Manalbela ka niyan? Manalbeya ka niya, no niya. Wah. Pinyede ka na ako ining listan ketang papa na. Basan meng masales eh. Basang ken masales eh. Sige. Kasasalabat makirandam yung kapitan. Sige. Pota, basi basa na kata. Sige. Ining mangubye yapin ni Reni D. Arceo. Kapatad ni dating kapitan Eric Arceo. Ot makanya naman May kapatad la. makanya naman ng umpisa mo tanbing yang mete. Na. O te may pain umpisang ketang masaya kay batang mete.
Nung pisantaninan din masayata na. Sige. Ne. Wa, Yan naman to. Imbungat mo, mete yan tambing. Yan naman to. Sige, Ne. kabala. Nya. Interment ken December 1st. Alik Bukas. King Kapampangan, ito na yung baling interment. Ing libing. Oo, timoya ko na yung baling interment. Kapampanganan me. Ing libing na pong Mr. Rene D. Arceo Yeah. keng Disyembre 1. Wa. Biyernes siya po ita. Wa. Pong misa alas 7. Wa. Ing libing alas 9. Elamano ke. Mano kila. Bisanto ke. Alinas pa siguro. Magprograma ka tabo kasi. Yan. Oo, sige. Im lugar po ning pamaglibing kita po king Eternal Peace Memorial Mawake Mabalacat City. Okay. Brother ne pong former Kapitan Kiriko D. Arceo. Uncle ng incumbent Barangay Captain Jose Noel A. Di Marucot. Okay, bakirame ke po. Barangay Mawake Maragul. Yeah, makirame ke po kareng pamilyang likuanan na po ning pamilyang Arceo at kang Kapitan Di Marucot. Yan. Jose Noel Di Marucot. A. Marucot. Nandin balo mo? Wa, aliko. Wapin. Mga nanong kumbalo, ito na ako makayabe. Nya ko kwento ko keke. Sige. Manalbeya kanyan. Nino? Kapitan. Makanyan? Noel Di Marucot. Nokor katang barangayol? Barangayol o kaya uling holiday ngayon, ipot minulin eh. Awa? Siping barangayol, siping niyang bale itambapa na. Okay. Itang mangubye. Ngayon Karang kami ang tintad nandan? Ali, Bala ko kami ang tintad. kita kang kay, Awa. kang barangay captain na Duran. Bala ko. Jesse Duran. Bala ko karang kami ang tintad. Ali, kita kang kay. Oo, sige, sige. Barangay Kamachilis. Didinan ko mong pa magpalino, double B. Wapin. Sige. Istungikit na akong kapitan. Bala mo kanuya ako itang artistang mikidan Roy Binson. Makanyan? Katalakad kay kano? Nano kanong edad kang Roy? Tang 65 years old na o 70 years old? Itang kay na, itang senior citizen. Wow. Katalakad kay kano Roy Binson. Makanyan? Ika kanuot niya sabihan eh. Nanong sabyan na kako? Katalakad may kano Rizal? O yung Andres Bonifacio? kapitan, akalingwan ko na bang kanita. Ika namang sumabi kita nga manuan mo ka na ako kang tatangarnel panganiban nung ninong katalakad ng artista. Kalupa na. Okay. I-text mo yun kapitan. Okay, Maya Paoras kang Carlos Pamintuan. Mang Kaloy, kumusta na ka? Diyos ko itang kaya kang pangaskas. Mikaskas ne, chupak ako ka, Mang Kaloy, dalakay kaya ka. Okay, sira ako sa iyo. Hello po, happy Fiesta Kandab. Fiesta Kandab, ano eh? Kare, makanyan, Fiesta kare paring Andy Gulapa. Ako kang mayor. Mayor Boy. Nano yan? Boy, nino? Bailon. Bailon, kang dating Mayor Jerry Pilayo. Ay, kumusta ko po? Ikaw ang tao Kandaba. Masayang piyesta po kayo. Bistaman po kay katamo makulimlim. Masanting makaing panahon pero naman po mas kaninguran. Uran-uran mo. Uran mo. Bala mo, bibindisyonan dyan mo po'y double B. Wow. Masanting nga panahon po. Okay, many ba kang Salome Jamieson na maya pogto kayo ngan? Ay, dakala salamat Jamieson. Kang Kimking Mangune. Kasanting dareng kulya daring t-shirt nyo. Ay, masanting lakano. Balam traffic light ka ta. Red, orange. Kulang yung kulay green. Go. Kailangan ni Gary ka dyan, baka green niya. Okay, at makanyan ka naman, Koyang Arnel. Potok yan mi, tatang double B. Magpasko pa mo. Morning, mga kuyas. Galing kay Rick Kunanan. Okay, and Jerome Nagid Salunga. Yan, dakala salamat keka. Enrico Samson, salamat po, Maya Pagto from Riyadh. Aristotel Manarang, Leon Dico, Maya Paldo. Ayan, okay. Baloy po, nandin niya, meko kami. Mintake po kay niking bahay pag-ibig, kambi na po ning kakong kayabe. Gary Bernardo, uling i-double B po, tinyang pintalan. Ate po maranon migigising ni, kami maranon kayo pong migigising. Hote ka maranon migigising, o tiyak alas 4 pa, magigising na ako. Gusto nga bakbandang alas 6. Ot baligtad, dapat po tang may kakaedad ka, kukuyad ka tuttud, marano ka matuttud, kukuyad ka, suyapin nga ta, makaba ka rin tuttud di ba? Kaya ba't marano ka migigising? Maranong kumigising O day kaya pang manggagatas Bayo alas 3. Abangan ko na yung balita. Ot potang usan ta ka, bayo kang gising, potang atina ako kindalan, along Manyaman yung balabalok to. Diyos ko. Maranon. Balabaluktot.
O tame, ngari ka king asong balabaluktot, butol man na lang akwa, di ba? Atin, natina mangikwanan din. Awapin, ikit kupin. May kapangang content. Awa, ikit kupin. Nya pala masanting kabili ngayon eh. Okay, kang Lasa Baya, maya pa oras. At kang Rusty Lakanlale, nung ali, may is shortcut ing mangube, ing kumpleto. May nga, awa. Basa mo na. May nga, Diyos ko, pronounce mo na double B. Ano yan, ano yan? Nung may kumpleto ing mangube, ing kumpleto na ning Meangu. Meangu, Bie. Wa. Salamat ko oras na. Resti ka, resti. Wa, at least. Kumusta ka yan, Saudi? Okay, bukas Friday at Saturday timbanda king Thai Court. Sige, mikit kata ka rin, Carlos. Okay, kang Apple Onya David, maya po oras po, watching from Canada. Thank you po. Okay, at karene pang aliwang message. Ita, tuloy kaya mo itang amanman ko. Wah. Nandin po, may kipag-coordinate na kayo po king bahay pag-ibig, kayo ni po king Televastagan San Fernando. Pisyalan mila po retang mga tuwang atsupo ka rin. Retang atsupo king bahay ampunan. At kinordinate mi na po ing project nung nano po ing gawan king daratang pong Disyembre at 13 abak. Double B. Wah. Ha? Sakto po, tsukiketang opisina. Dakal salamat kang Father Bound na ning bahay pag-ibig kini po king Televastagan between Angeles City and San Fernando ya po ing Lugalayan and Kalibutbot, di ba? Makapadurot yung area ngayon. At king December 13 po ing binyedang Aldo para mamiesaya at tula kareta pong mga tuwang at syukarin, ba? Balo Kaya mo. pilanong ba matatangar na? Ay, matuwa na la. Atin ang edad 70, atin ang edad siguro 75, 60, 80. makanyan, pero dakal la. Do ba, Dakal la. mga, Pilan la? mga 60 lak. Binilang mo, Wari. Oo, binilang ko la, inawe ko la. Kaya kasi ni Claude. Oo, datang do ako, yung letrato ka, chuke ni ako. Kaya kasi ni Claude. Na, si Claude ko sana, uneng, ali ko coordinate kaya. Okay. Uneng, along the way po, king December 13, pakanan mila po karin king saupyo, reta pong mega sinaup, kay bat, asam bitlami ing polosa. Wah. Paborito do kano ing polosa double B. Wah. Ha? Retang Correct. mga to ka rin. Itang, kaburida po kanya na o sige po, ba? Huling buride po ing pulosa, magpulosa ke po ken, sabi ko. Wow. King December 13, dalamila po retang mamulos sa karin. Diyang reta mong Baubanalo Miss D, Wow. kaba pong pakanantala. Kaya abeda na ko po, uling kaya abe ko po king project kayo ni, ating magpulosa. Kinuwatang. Ating magkanta ni Tata Carnel. Kay bat atin tamong biyakarelang many bat po kareng kay katamong donors. Ne? Naayal ben yun naman po at pakit miyakiti nung nano po yung malyarik ng December 13, 9 o'clock in the morning. Double B. Wow. King bahay pag-ibig po ing Guapo Live Pampanga Daily Balita pag maragul ko kapampangan ko king saupyo po. Na sana po misadsad keket ang finish line ka rin and hopefully king saup na po ning babo. Ne? Wow. Sadsad miya po ing project kay ni. Gawan miya po itang activities sa ita. Baka ka rin na kayo rin mag-gradyo on that day. Karintana. If possible, double B, Wow. mag-live tamo kitang bahay pag-ibig. Nung buriya pong i-search king internet, Home for the Ages, kareta pong inabandon da, likwan da po ring pamilyadang mga tuwa, na si Sesendo po king bahay pag-ibig. Karinya po, maganap ing project kening December 13, at intana mo pong 13 Aldo. Wah. Itang Aldong ita Tata Carnel. At tatandaan ke. Uling taga sa Sasmuan, Pampanga ko. Piyestang Balen po itang Aldong ita. Pero po, abayanan ko la, uling Kenny ko pong Guapo Live. Itatang Arnel, Gary Bernardo, ang popoy Fred Cortez, tuki ko pong munta ka rin. Para aliwan mila po retang pengari tamong mga tuwa, alikwan da rin karelang anak. Kasi Kanya niya, Tatang Arnel. akasabi mila po retang matwa karon. Burida po kanoy ing pulosa. Nya laki pong choice nung po kumang mamulosa, baka nita ka ba pong mamangan la pagkantatala po ne. Kambeda po rin kaya beta mo ketang Aldong ita. Kabang mamulo sa Nino? paring Bong Manalo, ang poy Miss D, itang kajuet na. Teterak ka ta. Ali magkanta ako double B. Magkanta ka? Sinabi ko Totoo. magkanta. Ay Magkanta ako double B. magkanta ka? Yaku, kabang magkanta ka, teterak ko. Ne, kabang teterak ko. Kaya be ka partner kay katang direktor. Nino? Guapo. Gary Bernardo. At kukuha na naman litrato, ila kay Fred Cortez.
Oo. Makanyanyatan eh. Malagad mo kasing anti Wa. kanining Wa. pagkakataon na Wa. dinan pong saya retang kalupad na po retang pengari o matwa apo ingkong natsupo ka rin at sesena po ning metong institution nya po tamong daratang nga anti kaniti ka rin tamo po makasawp miya po agawaing project ini without your support kaya kung suporta maragulya pong bage didinan miya pong halaga ita lalong lalo na po ikong kabanen mi kaya dakal pong salamat and hopefully December 13 dakal pang pwedeng malyari Dakal pa bayo Arnel. December 13 Owa. Labing atlong aldo po. Awa. Bayo miras tang kaya katamong proyekto. Awa. Para aliwan tala retang kaya katamong pengaring matwang nabandon da rin karelang anak at pasayan tala. Okay, pasalamat kay po karetang mag-support king project kay ni at kay kung an po Kaya- dakal pong Wa. salamat at Salamat. bendisyonan ako po ning mayupaya at maswertita mo et alwai tamo po yung atsuketang kavilyan dang ita. Yang palagi kong sasabihan king sarili ko, potang manakit tang makanyan, mas masanting tanabili kesa ketang karela. Mas masanting na itamong sasaw kesa itamong susopanda. Uwa, tatang Diba? Arnel. Kaya, Istong memya kang saup, dakal pong grasyang ibalik na kaya katamo ning Ginong Hesus okay, Kristo. kaya po, abangan nyo kayo po king Bahay Pag-ibig December 13. Alas Malaga. 9 ning abak. Alas 9 na ning abak po. Ita pong polosa para karening kay katamong pengaring at supukari lilingapan na ning Bahay Pag-ibig. Kasiyahan, kaswelo at salusalong pamangan at dita karigalo menibat po king puso naning pagmarugol ko kapampangan ko at kareng kapampangan tamong sasaw at kayabe king programa nga At iti. kayang tabi tayo, Mr. Mar de Jesus. Okay. Naning Hotel Sogo. Okay, malaos na po kareng kantang kapampangan. Alam kayang ganan ning lugot ning indu kay kaopeng na supling kang tinubo antik kamong sibol amalati tulo malinog dano maniyaman kang tutu kay kaopeng anak sukat mong danakan bubuktot da ka pa katangkad danangan detang sablang bagi akik ang kailangan banking kabait mo ekawasang wasang siyam kapang bulan at yan ang hindu mo dakal ng pasakit akaya biniye mo mengani biyang mateking pangabayot mo paulining sakit tayo mo magkano yan yang mi bait ka king yato mi sakwak malot na keka ing maputing unas ing kayang delanan editak apuyat penese na kekang mayu mo ng gatas potang masakit ka ating panamdaman karing kayang takde karin na kay duyan eya mi patudtud eya makapangan paulining lingap ke kaanak ng mual aniyang malati ko kenu ko sinusu at kenu latakde ring kinawal ka ko ninuring minuma ingaduang pisngi ko halat e yaliwa nunemo induko ika at indu mo tutong pikabalwan ing tutulang martir king kapibabatan
nung misan. Potang matuwa na ka ating panamdaman, karing ka kung takde ikaing kandungan. Bakong makayablas kingke kang depatan, hindung mal ka na ako ketiking sikluban. Pangako ko indu potang mirate ka, apuing tumanod kagumning siping mo. Apuing luminga sumawak mi bata, ang daking kutkutan hindu yatadaka. Kakutkut mo hindu, ako muli na ako, layon kong lingapan, detang kapatid ko. Uling ako na mo, ing matuang likuan mo, lumingap karela, ita ng bilin mo. Kasakit na pala, himamang ulila, likuan mong anak mo, ketiking masala. Nung akit mula mo, may papanayos la, paninintunan daing lugod mo karela. Nung datang na'y Pasko, ampong bayong banwa, itak at tinapi, baboning lamesa. Ella makapangan, mi paglalawela, kabut na tutulong luwa ka ring mata. Kasakit na pala, ingala ng matuwa, ala ng mamaplos, potang masakit ka. Ala ng dalungan, nung ala problema, ala na'y induko, ala na, ala na.
lukod langing kinulog Tatampong kalukuran Ikang mimulat King kakong kaisipan Ikaw tinurong Santing yato Ikaw tinurong King lupod langing kinulog Salamat, salamat o Ginoo. Salamat king diwaning Pasko. Salamat o Ginoo, salamat po. Karing masayang dalit, ting kantang mabalita, king kayapan mo. Salamat, salamat kay kayo. Salamat king kule digdagyo. King yubot ligwanan ning Pasko. Salamat kay kayo. King muli sinlag masalain Pasko. Kasamping tatangalaning paligid Kanya man daramdaman sunis Pasko Kanya man pakiramdam king puso ko Uling at kayo ganap na yung biyeko Salamat, salamat po Ginoo Salamat king diwaning Pasko Salamat po Ginoo, salamat po Karing masayang dalit, ding kantang mamalit Aking kayapan mo Salamat, salamat kayo Salamat king kuledik nyo King yubot legwanganin Pasko Salamat kayo King muli usinlag Masalaing Pasko Salamat, salamat kayo Salamat king kuledik nyo King yubot legwanganin Pasko Salamat kayo King muli usinlag Masalaing Pasko Salamat, salamat, salamat king Pasko! Wah, hitang kanta nga itandog ke po karening matwang at suking bahay pag-ibig yan. Balo mo, diyang nandin mo at suke ka rin. Dakal pong makaganaka mo naman karela. Karetang taong kabalenta mo. In mic ko. Wah, ay ne. O yan. Nya itang kanta nga itay, yale ke po karela. Salamat king Pasko, hatintang kabalen nating puso. Ne makakalingwan karela kakamben. Tutoy Balo mo- tatangar Wah, ben. Balo mo niya ati ko ketang opisina, lalawin ko reta litrato. Na? Retang kasi 40 kareta pong mga tuwa, babayi langan. Kerakalan. Wa halos babayi la pong atinag edad, di ba? Ilapin ding ima. Ilapin ding higpa. Naning Akakit ko pamilya. ka rin. Yan ang dapat kasi po, yung gawan mo itang pakanala, then mamaya pong pwedeng agamit da apanganda kitang aldong ita. Pero uling pong agpang po ka rin at sukarin, mas burida po sana nung atin pong kakantang kakanta. Lalo na po, pulosa po, bisa kayo. Ay kaburida po, ada. Nung magpulosa ko po, at kay ba't mamanganla, kaswelo da pong kaswelo. Sige po, uling iya po ing burida Gawan yan. tayo. Iya pong gawan tamo nung nokaran na po, saya rening matwa. Kasi normal na mo po itang minsan natin pupunta kini, kay ba't natin lang bibye, kay ba't na po nita lana. Pero pantunan da po itang saya,
ne? Nakalupa na po nita ating kakanta, ating mamulosa, iya po ing gawan tamo ketang dita ka oras. Nya, iya ko po, maragul ko, pasalamat. Atin po, diyang makananong sasaup ke kami, para agawan niya po ing meto nga project kalupa na po niti, kasi nung ikami mo po, ang keta mo pong kagiwan at agyumi, kaangga kami po ka rin. Pero lalo ya pong sasanting, ing proyekto po tang abe-abe at mi sasan metong, lalong-lalo na po ing intention masanting ya. Pero makalungkot, Double B. Oh, bakit? May lungkot ko ketang aspetong isipan ko no karon na ring pamilyada rin eh. Nano mong gagawan da ring anak da rin king oras sa iti at atsula ring pengari da king meto nga institusyon, di ba? Malungkot masaya uling sumagid na po nitang likwan da nala atin pong kalupayo na sasahop karela ating institusyon apin po yung bahay pag-ibig nakakalinga ne ating paring mamantabe karela Father Baon yung director na ning bahay pag-ibig. Minsan ko neng akayabe maganakaya pong pare ini minsan ko na pong akayabe king China ketang last year ne tao ya po king Florida Blanca tinyang balet farm king Florida Blanca ing paring ini maganaka yang peka director na ning bahay pag-ibig nung nokaron laretang mga tuwang at syungeni ka rin Double B ne? Kaya thank you so much karing staff na ning bahay pag-ibig karing home for the agents na tsuke punan din ka rin uling gawan niya po inganti kanining proyekto na mamiyasaya tula nya ikityo po parandam ko ret ang kantang lugod na ning indo ing tatang ko at kay batitang salamat keng Pasko ne na masanting nga kanta na ating makaganaka po karening mga tuwang at kareng institution diyan ako po nung datanging panahon talagang nung alana pwede na ako po ka rin diyan lakwan nyo na ako ka rin bisa na ako Double B Emo pa gagawa na akong kapartner. Emo Mu- pula lakwan. Muna ka pa. Ne. Ali, emo Ali, pula king lakwan. December 13, kay ba't nanitang kay katamong activities ka rin. Lakwan na nakakarin, magdala na kang kahay, balutan. Balo mo ratang magkanta, maglayas. Ha? Magdalalay tang makabalot maputi. Ulas, ingkarelang kahay. Ing pemalot na. Ing karelang malan, kay pupusanan de. Bala mo yung isang taklaos kanita na. Sige. Yang gawan mo ita. Lakwan da ka rin. Ali, lakwan da ka rin. Ikan man. Balikan. Ngayon pang kayabe mo. Balikan ta na kaman. Ali na ka. Di nanda ka cellphone. Ali. Balo mo tatangar. Balang malungkot. Kasi lulungkot ko po tang ati mo nandit ba't na kayo naman ka rin? Balo mo eta naman malyaring agnanagnan eh. Bakit? Malyaring agnanagnan mo tatamong makipag-coordinate ka rin. Kailangan ni ko nga dua, iya ko naman keta kulwal. Sige. Kapawari reading malakwan ka rin. Ali ba, ati ka tapang maragula obligasyon ken daratang ka panahon. Iko po retang mamulosa. Oo po ako. Ay magkanta ko po Papagkatanda ka? Ano mo ang kanta mo ka? Iting maragul kong problema ngayon. Ali, Double B? I-request kayo Ang ko mo king mag-announce king radyo. Ating kupong sing-sing. Makanyan. Katami. Sige. Tatang Arnel, balo mo. Daratang apas ko nga. Nano kaya yung panandaman detang anak. Ero kaya keng kapaskuan dening karelang pengari at atilo ka rin. King kanya manan na itang ikang anak. Kaya me keng kapaskuan mamangang keng lamesa salo-salo kayo ikong pamilya. Keng daratang apaskong yan. Tatang Arnel. Nanula puso. Detan taong pepaborendo rin karelang pengari. Kanya man nakitiking yatong anggang guguyod mo niya ang kekang pengari. Kaya bemya sa akin pamibali-bali. Maswelo na katatangar. Okay, dakal po salamat. Yari na ka? Okay na O pa mo, mamasa ka mo. James Rudy. Okay, basta mo rin message. James Rudy. Maya pa ugto ke ko nga dua. Kumusta ingal doyo? Ay Maya, James Rudy. Lalong-lalo na daratang na 25 aldo na mo. Payabot miya kay kang Tatang Arnel ang po'y Gary Bernardo. Advance Merry Christmas. Kay asawa mo po karing anak mo. Ating ikaming taga-Mawake. Amatena ka na sasakupan na ning kekong maganak at matena ka na kapitan. Noel Di Marukot. Maya po ugto kay kayo ng Ken. Kumusta kayo?
po Roy Binson. Ya ko nga manwa ni Roy Binson. And Christopher De Leon. Ika ka nung kalupa ng Christopher De Leon? Ika Anong naman? Kapitan? Halo pa kay Christopher De Wow, Leon. ananandin. Kap! Oh. Diyos ko, palawe Oh. katakitang kay EENT, balmita? Wow, itang Ng ear, nose, throat, tampong... pibaligtad me. Maliya. Eye, ear, nose, Aha. and throat. Ali, susubukan na ka mo nung balo, Ika me. naman? Tatangar na. Wow, bala, ay, Timpo. Wow, yung balog Timpo po, niya. okay, po? Oh. Masaya. Kaming taga-Mawake. Oh. Ang matena ka na sasakupan na ning kekong matena ka na barangay kapitan. Noel Di Marukot. Kasanting dapudeng t-shirt yo. Lakos tila, puden. Ololong. Ay ka na ako lolong yo. Ah. Ano? Ingka po. Ka bingot siya. Makanyan. Kalelele. Kami gagala. Laka ng buo yan. Palitan ko ng penguin ni. Kapitan. Ating mamie penguin ka ko. Ika? Oo. Nino? Bapagdalada akong penguin. Penguin? Ay, bahala ka. Bahay. Basta ti ako, di Penguin? nanda. Balo mo rin penguin. Penguin? Wow. Detang ka. Penguin. Kakanyan lang, penguin. Wow. Putang ka, imbitis na makatalakad Wow, na balo kakanyan mo lang. rin ta? Detang Ay. kakawe, kay ngilog. Panenayan me, datang Ba? niya kanyan. Datang yan yan eh. Okay, mamasada pa ang message. Ika pa mo. Okay, Sandy Yanga Meneses. Hello, Sir Arnel. Pagrit po kang Mrs. Kuy Jean P. Meneses. And okay, at Maya Pakaugtuan kaya kayo nga dwa double B Koy. Pa-request kantang Joke Aluguranda ka pati. Apong Glo, makirandam niya. Hawa, pinsan ko rin eh. Pondara. Okay. At karen pang message. May wala akong bagya. Oh, sige. Amo. Okay. Sige. May buray. Ang gapotang mayari ka takyan na kamo. Okay. Okay, and maya pa oras kang Mariette Bakanima. Manalbay ang ining kaorasan. Mariette, kumusta Okay. ka di? At kang, mete na kanin, pakibatik ng kapalad ko'y Ermi. Intal, magwork king Mazda San Fernando. Dakal po, salamat, Christian po ini. Kasi kaya yung basan pabaligtad, Christian, pemaligtad ding lagyuna. Okay, buon Pomerio po means good afternoon kaya kayo, King Studio. Happy holiday po. Okay, may ba kang last abaya? Okay, Jenny Likop, Maya Pogtug kaya kayo. Yan. Okay. At reng aliwang message eko atagal. Lawen ko kay sumangit double B. Nanggagawan mo. Mamangan ko. Magobra ka pa. Bayo ka mangan. Ika pa mo. Kay ba't ko, ika? Okay, Manuel Manalo and family, Saudi Aramco, Saudi Arabia. Bakirandam lang yan rin kita ka Saudi. Okay, ing update kitang kang kay Amelia. Bala mo ilipat na kitang Dubai Immigrations. Iting last message na kako then mas mabilis ning pamag-process para makauli. Masanting nga balita ita. And hopefully, miuli ka kaagad ne. Bakanta naman kaya be mo ring pamilya mo kiti. Diyos ko, magpasko pa mo, double B. Ito na pigilan ng Pasko talagang malapit na. Kaya mo na asabat. Diyos ko, balumok kitang panahon na aring matuwa. Pota ka nung mamangan kaya ka magsalita. Ing mamangan bala makalupa niya ning manako tahimik. Di ba? Yung mga di. Wow, mangadi. That's right. Mangadi. That's the proper word. Mangadi. Di ba? Nung ngala ko kayo, ni makananong may Diyos ngabig ko. kasing mga di. Oo, nung mamangan ka, ka nung magsalita. Mga anak ka pa, bayo ka magsalita. Okay, Jerry Punsalan segment. Maya pa oras kay ka. At karedi pang message. Yan, Jerry. Jerry. Kanyaman mo ka nung mga double be. Mga nakapakan mo. Ha? Meranop ka ta. Meranop po. Nakawari pa ka ng kapitan. Talagang talakaranop ka. Na. Pepa inom na akong kape ng kapitan. Ninong kapitan. Yung Mawake Maragul. Makanyan. Kapitan Noel Di Marukot. Mhm. At kaya taking kapitan na Duran naman ng Kamachilis. Jesse Duran. Tidtad. Okay. Okay, balaos na po ka rin kantang Kapampangan kaya Bepoy Arnel Panganiman. Ketapuke kami mis ng datun lalong-lalo na nenggat panapon
Kekalang nga pansin ding dakala sa sarol at tukyan da detang mga maru ampong maglipagtung kalbug naningaldo mulinongan ding ortelano sagad king pagal seserang damulag king sa parongan diluan sa karo itali ketang balong-balong ampong payasukan bandang kaningal to sa salano akit mo ring magpastul masayalo atinang dadalig atinang magkanto babaring damulag karindali limbang ing malukang biera potang kaurana king marangle akit mo'y ngasikan puros pale dakalang sasarul dakalang mamaswe potang pamamalot karinda na takman ing masaganang biye bandang kaningal to sa salano akit mo ring ortelano masayalo atinang darali ating mamulosa baboring damulag karindali limbang ing malukang biro lolowang tubuya pa bandang paglalabuan nung sabihan kepo kayapan mga pamlalakong damdam filming eyo ko panwalan ingarong ng mis ng tilos ang tinewaring tugatog mundo manawalang mis sa likod itong polong babindikot karlangan mamanambok poyanin ka na akong alwang klaseng pagluluan hingkayang itsura ni bait neng makanian hintaglerang forma mitmuyaking kayapan malyari meng payalbe neng pesta king karnabal ingasbuk ng mis ng lapad ang tinewaring dayat amalan manawalang sungap-sungap itong kural at damulag karinlangan mamaglabak ding susunang as ng puklo asaple mo king babo ng pago may ngari apong bupalo
gatasan me kaningay do painting long neck ing akwa mo. O yanin ka na ako, aluang klaseng pagluluwang, yung kayang itsura, mi bait neng makanian, yung tagle ng forma, mit muyak ing kayapan, malyari ming payalbe, neng pesta king karnaval. At nung takla ni Monsano, itang pigloluan ko pong dalaga, akakit ming bundok layo. Sukaran mo hindi nat na matas pa pong metong tagpa nung sakali mimineman. Itang alwa kong klaseng pigloluan, ing pale mong makatanam. Agiyang apulong lubluban, agyo na nga paranuman. O yanin ka na ako, aluang klaseng pagloluan, ing kayang itsura, may bait neng makanian, yung tagle ng forma, at muyak ing kayapan, malyari ming payalbe, neng pesta king karnaval. Balugbog ng ngas ng dagul, tiyang tinong makaladlad payong, agyang at syuta king bacolor. Damdaman na kang bubulong, yang at suya mandaluyong, itang buwak ng ngas ng kaba. Isalbag may gagayak ng bagya, ang yaring sese ng puto. Mga ragul at mataba, kasindagul ng pabaguha. O yarin ka na ako, aluang klaseng pagluluan, yung kayang itsura, may bait neng makanian, yung tagle ng forma, mit muyak ing kayapan, palyari ming payalbe, neng pesta kabalantyan. Yes! Ay naman alawang klaseng piglolwa. Okay, malaos na mo kaya katang programang Pagbaragul ko, Kapampangan ko. Mabsina ka kanyan, double be. Diyos ko, pe, paranop mo ring manal be. Ha? Akakit ng mama. Nano rin ka kanan mo rugo? Kaya. May ranop ka, karunos ko kaya ka? Pandasal. Wa ampong? Ampong Keso. Keso. Cheese. Ampo itang Rino. Rino, ne? Rino, wa. Pabo, ne? Pabo. Wa Rino. Pabok lang, Kanyaman mo pabok lang, pamangan. Eh, balamod ti kakingkay. Wa. Kabisang wine. Wine, mamang kang keso. Bread, di ba? Wari king Europe makanyan. Wow, nya. Itang mag-bread la, kay ba't mag-cheese la, kay ba't mag-wine la, di ba? Oni peka wine, no? Naman wine yan soda yan Ha? Oh. Ha? Sa laki nito, pag hindi sumabog ang tiyan mo, dalawa. Oo, dalawa, mamaya pare. Ako nakadalawang pandasal ako. Palagi ako Okay na. mag-diet ta kanyan Wow. Hali kunwari kayan, American breakfast, kaya European breakfast. Wah. Uning lunch na cheese bread. Ah. Doon mo na mo kaya na, lang ka? Kaya me. Doon may itang tinape. Ining maragul. Oo, yan. Dalawa yan itang malati. Ini. Napalagay mo ka ako. Diyos ko, itang malati. Itang malati. Pakaragul me. Yan. Yan. Christopher De Leon. Di ba? Rino, cheese, ang popong bread. Wine. Ating wine glass ken. Mga social ta naman bagya. Wine glass? Wine glass. Saka ako mag-wine. Di ba? Tabu, eh, bebo. At saka ka makalukluk, saka ka kabesa. Nano kasi nga dahil ang kikinaking. Kikinaking. Balo may dahil ang kikinaking. Itang pigalo-galo may itang luklukan mo. Kikinaking ka, di ba? Wa. At saka ka miminom red wine. Wa. At saka ka Kanya-kanya ka. mamangan cheese, di ba? Wa. Diyos ko. Pinandit, dinanteng maya pa oras yan. Ay, long time no hear. Kumusta yet singkaya? Ikikageni, Gloria Serrano Roque. Yan. Ay, kumusta ka si? Malagad na nakapun nga akakit king chatroom bisiko po ata. Okay, pakibatik ding SNS Bats 81. Hopefully next time makatagon na ko. Dakal pong salamat. Lodi De Leon, Roda Malyari, Edwin De Guzman, Double B, nanuing palaman mo kanyan, kanyaman mo pa mong langot ng Edwin. Mamangan niya pong kay. Yapin po At bread, tinape, may keso, cheese, ang popong Rino. Yan. Pinandit ya ko, lawan mo kumangan. Manyad kong red wine glass. Kay batating white wine kita. White wine, yapin At itang saka ko manyad nanay tay jelly.
Jelly. Jam. Wow. Jam ang pong dairy cream. Okay. Sige. Saka kung magkikinaking ken. Okay. Bala mo kanta ti ko Europe. Pero okay, di ka ngarap, ay mo ko lalakwan, ha? Ay mo ko lalakwan. Okay, manyaman mga double B, minum ka sir, baknal ka. Dindam kaya rin paglolon, mi pakailiko, kareng lyrics Okay, and Edmond Martin, Maya Paldo po, Double B Carnel, at makirandam kami programa. Tamo po, kompleto na naman ng Aldomi, pauli yung makarelax la po din kantatam, pakigreat ding kaluguran mi keniking Australia, dakal pong salamat. Aba, Jameson, kakabandano rin, Australia. Sige. Kaya bisang munta ka rin, Australia. Punta ka to, itangat lo rin. Okay. At mamasa ko pa na. Sandy Wow. Yanga Meneses, salamat Sir Arnel, Double B, advance Merry Christmas and more power kay kayo. Okay, and Chrysler Ringo Perico, pa si Bayo po, ibiyake po ing may paugto kay Katamungan, Kapampangan, makirandam ko po keti Saitama, Japan, abe kay pare kong Berhel Vergara, Ohio, gozaimasu. Yan. Sayonara. Gusto yung kanta, Double B? Wow, sige. Ali, goodbye yata ito kinurek na nakataka rin Bala kasing sayonara, pogi. Di ba? Sayonara, Double B ako. Sayonara. Wow. Pala goodbye. Ay pala pogi. Ano? Goodbye pala. Goodbye, Goodbye, sayonara. Double B. Wow, goodbye, O tatango. Sayonara, Arnel. Tatango na ka man yung sinabi kong, ing sayonara, pogi. Thank you, ano? Siyempre. Ngayon pala, goodbye. Goodbye, ne? Diyos ko. Okay, kang Jonard Lingat Pangilinan maya pakaugtuan kay kayo po, Arnel. At Double B, makirandam cooking barangay San Nicolas, Balas, Concepcion, Tarlac. Yak po'y Jonard Pangilinan, Kenny, Taiwan. Ba? Kabandaning kayo ni, Vice Governor Casada David, naning Tarlac. Tarlac. Lalo na lagi tabi nga rin ng Vice Governor Casada David. Nakalingwang ke. Pong Okay, mamasa tapang text keng Tiamson Magtoto, pakibati taga Kenny Pujira, United Arab Emirates, Manal Beke po, Ilea. Yan. Kamusta ko po ka rin? Kang Siren Caraig de la Fania, pakibati po, Iliana Liaros, happy birthday. Orat ang halawa naman. Balo mong lawin kanyang message. Binasa mo naman natin. Alikula, Risa Cantoria. Katula ko naman kay Kapars. Ay, Diyos ko. Malago. Inaanak kitang anak ka na nini. Diyos ko, dakal na ako utang kanyan. Kaya tang inaanak ko. Jeffrey Antonio, karagul na ing buhayan ng Double B. Kaya magwala ing buhayang yan. Wapo, kung paraking kako laming kako na yung mukalati. Bingot. Anyay, kalelele ka na ako. Okay, kang Ronel Tayag. Manal Bea naman, ngayon ka orasan. Gawasa ka to. Sige. Okay, and okay. Chrysler Ringo Perico, Lang Pogi King, nanayo? Ing Pogi po king ni Hongo, Kakuy ing Malagu, Kawai. Kawai. Okay. Kawai. Sige. Ka rin yung Peralbor? Peralbor, ba naman? Kawai. Peralbor. Dakal Pilipino ka rin. Huwag ka rin to. Hawaii. Let's go. Sige. Okay, Virginia Baser mo na. Gadi Ruiz, Manal Bea. Let's go. Naintindihan mo yung ating sinabi ko, Double B? Makaintindi ka? Siyempre. Tao ko Ating kakaintindihan? Sige. Maintindihan na ka. Nung makaintindi ka, sige. Nakabisang mga, niya ako na kanya. Ika ng mga, no? Pinandit. Salome Jameson. Sige po, welcome ka takano ka rin, Australia. Munta Australia? Wow. Makanahin papunta ka rin? Pakikay mo niya mo, nano, sake ka Salome. Nano sakyan mi barko? Minibus o papunta ka rin pa? Kaya ba't nukarin katakuldas? Siguro kay. 5 star. Sake ka daw, nukarin katakuldas, bakit miras ka ta Australia? Pasay. Pasay, kay Pasay. Sakya katang taxi. Retan di metro. Kaya itang kukontratanda ka. Pumunta ka ta Nayawan. Okay, Byron ka na Carlos.
Balo mo ating kung ikit king FP, ne? Siguro ikit daya rin rirara abis sa mapilan. Itang ausandang Clark City, ne? Na develop the King Clark. Balo yun po, maluwad na nasasabihan yan. Minuna pa po karatang politiko kanita, ratang mag-presidente, mga santing po yung sasabihan about development King Clark, but up to this time, it's only a political, kaya mo po. It's a political propaganda. Bala pong magpaliting administrasyon, ada na pong gawa lang Green City, ne, ita pong mag-develop la sa Center Business District King Clark, ada na pong pelitan deng gawan deng Clark City. Baloy po, pilanong presidente, ring may nga ko pong makanyan. Nya, nung minsan ako masyadong manwala po, uling kami. Kingkaluwat mi na pong magbante, king nanuman pong proyekto keti, nung minsan po, numero lang malaram, ring politiko. Totoo li. Eto to. Totoo. Diyos ko, nung panwalan niyo po, hinggang mga santing may gawa na po kining kekatamo keti Pampanga. Sa ganda ngayon, bukas sa lana. Ha? Sa ganda ngayon, bukas sa lana. Wapen. Totoo ita, ne? Masanting. Nanunay ning kay ko, danupan. Ining ka na akong buhaya. Crocodile, eh? Nanula rin eh. Buhaya. Buhaya, ukar nila reta. Sumpe payaws na kakisenado kayong Congress double B. Ining buhaya ko. Ot ausan mo ka. Ukar nila rin eh. Kailan dagat din eh, rin buhaya. Lawari ka. Makanganga lang makanganga. Lawari ka rin, sapa ka rin. Alalang pikabsyan, Denny, danupan ni susulod ko. Ati naman kareng sapa ka rin, di ba? Kareng kailugan. Inke ka. Iba siya kay sapa. Okay, maya pag to, happy early Christmas kay kayong adwa. Guwapo, menibat kang Rodela, Hamito de la Fenia. Yan. Pepauna na ning bati, double B. Pepauna na ning bati, ne? Advance Merry Christmas mo rin keka. Rodel Amito de la Peña. Nakamanin tun katukinan nita, ne? Alina, advance na ne. Kontento na ka. Advance na ne, po tagalang atine keka. Tayo? Pila na yung... Uwaya mo eh. Pila na mo nga do, Pasko na, ne? 25 days. 25 days. Dias, ne, Pasko na. O itang ausan tang nobena, pila yung aldo ito? Tang Bayo Pasko. Itang Bayo Pasko? Itang kain eh, itang Simbambengi. Simbambengi, Nobena, Ali, Simbambengi. Ali, lalawin ko munong magaling ka pa, pamanisip. Nobena, bakit ka? Ay, Ali, nyayin mo ikat, mag-post ko. Lalawin ka nung mag-react ka, uli ka. Naman yung mayari nga kung mag-react. Nung sinabi nung... Makananula rin makran, sabihan mo, nobena, nung sinabi ko, Simbambengi. kapilan niya yung daw, sinabi mo, December 25, at least, magaling niya pa yung memorya mo. Siyempre. Magaling. Manibat siya kitang December 15. Ang gayang December Kagaling na ning memorya mo, ne? 24 ning Bengi. Magkano na mo rin pera ko kanya kimbulsa mo? Rin pera ko kimbulsa mo. Di tak na lamot, yung pepasali eh. O itang kinggulot. Ala nila mo. Kitang ko muna magkano na rin pera na kimbulsa ko. Ay makule po ngayon Papa A double B. Mapeda kayo po ausan B1, B2 ngayon Cecil po na kayo makablock. Ari na rin B1, B2. Ay, maya po oras, Janet Garcia. Janet, pisa ng Mariet Bacania. Janet malapit na yung muli. Kapilan? Yung sabihan. Bakit? Botaga lang, tinuki ka pa sinagana. Ika naman? Magsarili ka ngayon muli ya kano, gulong. Gulong. Balo mo yung gulong. Balo mo yung gulong. Uy, tangere balon datang, gulong. Kalu pa nita siping yung bale. May balo, at yung kitang pami-bale-bale na. Kalu pa nita siping yung bale. Nyang libing de, gulong mo. Bakit? Alauna na yung ganing aldo. Kitkot de. Diyos ko, makakalalela pa mo. Bakit? Ako balo. Utak ang lakan utang eh. Okay, Diyos ko, may nakamangot ko. Alauna na yung ganing aldo. Itang metong naman, makaburo yan, makasakab. May maltang laking gulot. Yan, okay. Okay, Janet, sayang, December 30 yung kakatamong gift giving po. At pasalamat kayo po. Kaya kayo. At karin salamat po. At December 13, 9 o'clock na po ning abak. Pakanan na po, retang reta pong pengarit matuang at po ka rin kimbay pag-ibig.
At kay bat atin pong dita ka programa, magkantaya po Arnel Panganiban. Ako po'y double B. Ali, atin tamo pong mamulo sa karin yan. Impung kaya kaming gitarista, composer, yapin po kaya kayong director, Gary Bernardo. Okay, Lourdes Zapata, morning po. Okay, good morning, Tatang Double B. Ay, good morning kaya ka, Johnny Sweet. Why, kambalo na, ne? Wow. Sige. Ay, kambalo na, magpasko. Jamela Ponce Canlafan, Maya Paugto, Tatang Double B. Watching from Kuwait, yan. Talagang Ba? ikambalo na. Ba, inkayan. Wa? Imbay San Tahimik, Yan. wait. Byron Carlos, mga lodi, greet ko ingasaw ko. Marlis Carlos, ang po yung anak ko. Yanisa Carlos, nakalsalamat boss, taga San Luis kami po, laging makirandam. Kang Mayor Asyong Makapagal, San Luis, Pampanga. Aken ni ka, ka Luis Tarok. Kanya. Kaya pong Luis Tarok. Iking San Luis na. Wa, San Luis, Pampanga. Kumusta ko po, ikong tao taga San Luis, Pampanga. Panimunan ng Mayor Asyong Makapagal. Wow. Hero yaking gewaring hero kikayan. King? San Luis, Pampanga. O, ikabisa. Yapong Luis. Ikabisa, ikapagawado na karibultong yan, ha? Alime pa. Bakit? Gagalo ka tape. Makanyan. Bakit? Ba- Bursap yan nung mete, nakabagaw ribulto. Alime pa mo. Ikaw naman. Habang mag-biek ka, baka tayo ay precinct na. Alime pa mo. Kasanting na rin proposal ko kaya pagawada ka ribulto, kabang mabiek ka. Alime. Pag nekroda na ka, kabang mabiek ka. Alime. Kaya sakit ang mete ka, dandaman ng paisabihan ko. Alimo O, na. tas sinabi ko, ay, kayat na pong tao yan, yung mabiyaya, makanyang pong kagawa na. Balo mo ibaba ko. Mo na dandaman. Ibalo mo ibaba ko niyang potang matekuan na. Eyo ko pa balsa mo masakitan. Makanyan. Wow. O, isto iba pa mo. Pilang lang kamag-anak mong makanyan, double B. Pilang lang kamag-anak yung makanyan? Meko na lang. Bawasan nyo lang. Meko na lang. Oo. Atino Ay, babo. babawasan. Eyo ko pa balsa mo. Eyo para ka lang. Masakitan na. Eyo para ka lang. Ngayon yan, hanggang mabiye ko. Ibiyeyo no rin ang bagyo. Makanyan. Uwa, bako ang balo, ana. Isto ito. Ne? Apin nga. Watang mete ka lana. Apin nga manuang ko ka. Kabang mabiyak ka, pagawada ka ribulto. Alim Diba? ne pa. Kay ba't pag nekroda na ka? Alime pa. Bala may eulogy. Eulogy. Yan. Uwa. Bala may ta. Ikaira ka. Ito Parang nga. alanda ka. Alang-alang kitang makakira ka. Kay ba't alana kang darandaman? Kay ba't ausan tayo po Arnel Panganiban. 40 dekada na ne pong kaya beya nada. Kalambat na, ne? Talakan po kitang Arap, di ba? Baluyo po ako, nagabiyaya ako. O diyang na ano pa yung panyabiyang mga santing kanita. Ala na kandaran naman. Ala na. O ngayon kabang mabiyak ka, gawan tanitang nekro mo. Oy, ambag. Ha? Ambag. Ba, syempre padalando ka ako. Antayo. Bota na mong geri na. Talo. Ala pagawan te pa. Uling magpasko ka niyan, paintunan mo pa mo Diyos ko, te bisa. Pagawada ka ribulto. Ikatang mayap mong dapat. At least patalalakad ka to. Para ako. Kasanting mo lalaki ka ribulto mo. Ako. Di ba? Oo, ne? Marili ka ta? Alike. Ay, Diyos ko. Ay, tulad na rin manal bigay ka miyaya liwang Ika bansa. naman, ewari to double B. Di ba? Hausan tala po rin anak Diana. Kapag sa itatang ko po niyang mabiyaya maganakayada. O, yun na, manatanda. Diyan na napasabyan ng mga salese. Dandaman mo pa. Ali mo na. Sige. Di ba? Mamasa ka pa mo. Dapat pasalamat ka kako. Bakit? Ay, kasanting na nga isip ko. May isip ito. Ala ka pa mambinya, pasalamat ko. Pero itang bapa mo, gusto kaya. last niya ita, last. Last niya ka rin bapa mo ito. Ito sinabi. Last na mo. Potang mete ko, ko pabalsa Last mo. niya ita, last niya. Masakit na. Masakit ka no? Ay, Diyos ko. Last niya ita ka rin kamag-anak yun. Malas niya. Ay, do ko pasalamat ko. Ngayon yan nung mamambag kayo, biyayin nung ngeni. Wow. Potang makakira na ko lan kuno ba, luwa na. Ay, pasalamat ka. Last niya Magaling ita. ita. Ala nang mitagan. Ala na. Ating ausan king amanong lingwaheng English. Nanito. Itang kumbaga king sakit. Ating ausan dang hereditary. Hereditary. Imbunin sabihan, amamana. Alayang amana ka rin anak na ita. Ala na. Very good. Ala na. Wow. Mila ko na yung sumpa. Mila ko na. Mila ko na. Mamasa ka ba mo? Sige, babasa ka daw, Balbi. Ikang mamasa. O makanano kung mamasay kang babanggitan na. Ako tak babanggitan na. Akin mo rin sa magselos ka kanyan. Ano pa ba? ba? Halimbawa, mag-anti mo kanyan. Magpasko. Siguradong dening sasambit laking lagyo ko kanyan.
Di nanda akong pamasko. Wow. Ay, kala. Ay, Diyos ko. Anang nanda na ka mo, ako ng balaki ka. Anang pegin to Balahadja, Salvador, tula na. Ah. Kapabati kay Koy, den kalasing kay ni Tanay Rizal, menibat kang Donski Donna. Ay, maya pa ugto, kay kayo nga dwa, menibat kang Ana Marie Santos Galulo. Muebles, pastillas. Ikami po solid Kapampangan, mag-giving kami king kareng children's. Masanting niya po yan, tang makasahop ko po. Wow. Saludo ta ka rin. Anet Danan Abihay, yan. Wow. Oy, kaya kabisa, Ano? hisopan da ka, Antayo? panyada ka saop, Antalo? panyada ka pa. Ali mo na pa mo po, tangatilo kan mo nalasab yan. Makananda kang panyab, nung balo. Na, Panyada ka saop na. ngayon balo ko, manyad na ka. Sige. Panyad kayo po, Puta. abuloy yung kakong kayabe or ambag. Hindi naman pong bisang mami abuloy ambag. Makabuklat siya po yung adwa ng gamat ako. Emo babawasan na. Abuloy, bisa na kanta? Emo babawasan. Abuloy, bisa ka? Ambag. Oo. Yan naman ta. Dagdagan mo lang Sige. Yung bypass, kupit na ka ta. Okay, malawas naman po karay kantang Kapampangan. Pinandot at tingatang pisabihan Double B. Kaba pong magpainawa kayo. Ako rin Maganda naman tayong kantang ng Bong Manalo. Yung pera, etiyado, mapulag gala, karing tao, wabati, kung asasari. Nung dakal ka, pera busang, takman mo hanggang ligaya, lalo pa, nagindot at ganda. Swerte ka, katiting sikluban. Nung mapera ka, kami sa tigan. Dapat nung kaluluga mo kabuyan, tinalo pa mang bagay, dehado ka laban. Ating mga perang tao, pero style na boksingero. Wamakaiyak ka mo. Ating tao sa pakwalta, mengariyang karatista, palad na makalagat na. Swerte ka, katiting sikluban. Nung mapera ka, kami sa tigan. Dapat nung kaluluka mo kabilyan, tingnan pa mang bakit dehado ka laban. Walking kiss, latarin sa labi, marakal, laging taong mapapalit. Lalong prinsip, yun ang masasali. Mahuli na rin pera at ibang magbibig. Walking kiss, lagdarin sa labi, marakal, laging taong Neng malungkot iyayating kong uning kalayo'y kuyakong agut-aguraning bakal na panggatal ne siguro. Ato naman biglayang datang agat na nimang saganan at ning tula o pokpokya di saya palang iuran nung gulpin na nimang salakman alayang bulat di takman ya palang paninayana ing bandi ng bulugan ing pamipildis-pildis na
Enane nilawi man nung nanong klaseng lunggaing kayang tinan. Hambok-ambok kaning pusat na pakiambok ng bulit na nung nanong iyalasa koyang dan sabihan mo na balkone mang ababado ke kayong apiuso koyang dan sabihan mo ne kanako neng malungkot iyayaking kong uling alayoy ko'y akong pagod aguraning wanmina manggatal ni siguro at doon naman biglayang datang agad na limang sagalang at ning tula o pagkukya isaya palang ituran nung gulpinan limang salakban alayang ulat di takman ya palang paninayan king bandinang bulugan king pamipildis-pildis na king buldit niya mituran wala nang at singkora mituran niya palanaka o ba't anay pinkanyaman king atsuya sipin ko ating kora sabihan mo ne kanako. Nung sasabong kong manok, maninton ko kareng matalik mo po. Nung sasabong kong manok, maninton ka kareng matalik puno. Nung ganitang sabungan, ulukan pa simbot munongan. Maninton kang kekang ilaban, alos sari na kanita ng sabungan. Bulbul tulatog ning manok, yatang ebunin sa bukot. Imburida ting mabuktot ting parating mapupukpuk. Bulbul tulatog ning kalsa, yatang ebunin dumara. Burida ring talasawa, itang madikdik mayalsa. Isa kang lumbe lungkot, munta ka bandang pigulot. Akit moretang mo, si kustitik-tik lang ang matutod. Bisa kang lumbe saya, munta ka kanat bang sapa. Akit moretang baluga, kakawelang sa kindata. Imo ni Kuy Lorenzo, inuli lang barumbado. Erebo ring sabiyang kakunong nanuing pa maglolo. Yako naman ni Orlando, sundalos ko ilu-ilu. Ulang bulan susweldo ko, pero man babiye ka na ako. Yasa lapin, ingabe ko keng kalokwan. Sige na mo, nung biyasa ka, nanuya mo inota na ning gitara. Do, re, mi, utol ka man si, alas sa kopas, tukup-tukupan ka bukas. Nung yako sa ning kukutnan, kuling-kuling pulutungan. Engari mo, keng ibalan, laga na siya pamultikan. Balikan ke ing taguri, bulutungan ete buri. Pandiluya mong sakuli, paruminggo eya langit. Bulbul tulatag ning manok, yatang ebunin sa bukot. Ing burida ring mabuktot, ting parating mapupukpuk. Bulbul tulatag ning galsa, yatang ebunin dumara. Burida ring talasawa, itang madikdik mayalsa. Ngining dindam yun hindi takong beluan. Papong isasawa, akong kaluguran. Magista
istorya ko pa, hindi ta kong belwan, sabihan ko nengeni, keng amanong siswa, inanda kong bale, tangalang bubungan, presko kong matutut, nalot ng kauran, gustong dinatangiyeng, ingangin masikan, filming depending ka, karetang ospital, mening dindam yun eh, akong kalukuran, utang ke pamo, hinga manong siswan, akong esasawa, akong makiramdam, hing taga-suyuyu, eye kakalingwan, Orlando Mercado, emburi kong sabihan, ngeni patutang ke, hinga manong siswan, sabihan ko ngeni, akong kaluguran, pututan ko nepo, hinga manong siswan. O yan, double B, sabayan me. Balo mo yung kanta ngayon? Ating Ko pong singsing, metong yang Timpukan, ama na keiti. kengindong ibatan. San kan keng sininop, keng metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Sukal ning lubko, susubdulog keng banwa, ikuros kupong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, keng singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuyak eka. Ating kupong sing-sing, metong yang timpukan, ama na keiti, kengindong ibatan, sangkang keng sinino, keng metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Sabayan tayo po, ikatang Kapampangan na Tigupon Singsing. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na keiti, keng indong ibatan, sanang keng sinilop, keng metong akawan, mewalaya iti, eko kamalayan. Insukal ning lukko, susuktul keng banwa, igurus kong damat, baboning lamesa, ninuman manakit, keng singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuyak eka. Kalulong puso ko, manginuyak eka. O, tapusin na bigay Tatang Arnel. One more. One more time. One more. Okay. Kung pagkilingwan, anyang malati ko, malati ka naman, ikay kagyalong ko, malikayat ko de, keti baboyado, ulimbalang saglit, at ikasipin ko. Nalambalak ko, ibis na itangluan, siping din talaga, lelening talansan, baboning karosa, tingin katang pialungan, tirang kalapanti, darapit tong bigan. Pitang bulong saging, kinuha kong pengili, pilit kong lalalang, gagawang kundasing, unengi ka namang, pilit kang lalawin, uling magtinda kang yaliwang gulay. Tingkat ng pialungan, di ko ampong sinta, inumang masambot, parusan tentera, dapat yakurugo, pe wala kong palag, digdirin mo ko sa kakutinera. Kabang tentera ko, tulundag, lulukso, agnaning sa gagag, pagpakting dapat mo, imukot ikngangan, hanggang may pagal ko,
Ikwa kung sino nga tinuloy pawas ko. Tingkat ang piyalungan, eko pa kilingwan. Nang mamyalong katang, yung balayan. Ginawa katang anak, muni kayang basang. Habang pagkantake, terak munema. Yang miras timbeni, paintunan, danaka. Tingkik ng pengari, uling me wala ka. Pero era balu, pinya puldong daka. Ingang gaman nini, limanong anak ta. Tingkat ng piyalungan, di ko ampong sintak. Inumang masambot, paro sa tentera. Dapat yakurot ko, may wala akong palad. Diktirin mo ko sa kakutinera. Kapag tetera ko, dulundan, lulukso. Agnaning sa gagak, pagpating damat mo. Imukutik nangan, hanggang may pagal ko. Ikwa kung sino nga tinuloy pawas ko. Tingkat ang piyalungan, eko pa kilingwan. Nang mamyalong kata, yung balayan. Ginawa katang anak, ngunit kayang basan. Kabagpat kantake, iterak muneman. Yang miras timbeni, paintunan, tanaka. Tingkik ng pengari, uling me wala ka. Pero era balu, pinya puldong daka. Hinggang gamang neri, di manong anak ka. Okay, kanya mandang pakiramdaman rin kantang Kapampangan Double B. Wa, tatangaran. Meg-enjoy ko. Wa, May kasabi ko ka rin kantang Kapampangan. itang, o yan. Oo, Ating ko. Awa? Ating ko pong sing-sing. Wa, meg-enjoy ay, awa? Wa. Karakal daw meg-enjoy? Oning ikekat ng direktor. Wa? Igwapo. Ah. Gary Bernardo. Nasabi na? Salita ya. Awa, Ingwanay ning Maiko. Ating ko pong Ating ko pong sing-sing. sing-sing. Oning singlane. Misan layan, ha? Misan laya, uli na Tetay laya naman. ng pera. Metubus naman. Balo yapo niya. Kay Ah. kay linggamat ating kupong sing-sing. Awa. Kay wana nagamat ating kupong sing-sing. Ay, Diyos ko, mo makain pamakit rin. Bakit? Itang ketam siping mo ba? Ang ngayon, ala na nga duwang gamat. Lekaw de gamat. Ay, wa, pinutot de. Masakit. Maglakad diyang makanyan. Oh, balo mo retang kaya, retang kampilan. Ditang kampilan. Retang pana ba sa mo? Jungle bolo. Kampilan, Kampilan yung ginamit na. Alwaying jungle bolo king kampilan. Kampilan, Wa, maglakad ya. Maglakad ya. Oy, tebas ding metong nang gama, kwa jay ta singsing. Ina. Wa, ante sa likod ko na. Matabas ka gamat. Mas kopya. Kay kaili atin. Kaya kuwanan natin na Ya kabisa sa likod ko na. Ot kintare ng ating kupong sing-sing. Ba, basta O tingin. tere kintay tang ating kupong kwintas. Ha, mga yan. Makasulod batal. Aba, talaga. Gusto ya? Biyasa ka na. Ha? Wa? Apin tandaramdaman ko king kaya sa smon retang balang panahon ning Maneldo. Oh, wow. Kaboses mo la? Kabosis ko Wa, na. retang mamasang kay. Pasyon. Pasyon. O ito. Pero believe ko, ang director, Gary Bernardo, gwapo. Wa? Pati niya sing-singo na singlan. At bus na na kaya. Okay. Pota ko nande, potang mayari Wa, ka. nung ikwanan na yung sing-sing Nung na ikwanan na yung sing-sing. Pag, nung may pa ikwa, Director Gary. Balo may itang may Pota kanta. katintang Christmas. Wa. Pota katintang Aguinaldo at busan tayo. Wa, balo may itang may kanta nung nino. Nino. Itang magkanta ng dingket ang ating kupong sing-sing. Ali ka, sabihin me. Ba, may balo. Nino. Diyos ko balak mo mga. Nino. May balo itang boses sa ita. Akalingwang ka eh. Diyos ko, kilala may guy. Igay. Ampoy pip. Gayan pip. Palo ke. O nino yung guy. Inorao no. O ito, balo me. Ayang kinan te inorao no. May dindam kasanting na boses. Ipip. Gayan pip. O, nino yung pip. Kay. Nino. Nino ito? Nino. Nino ito. Hingaman mo ko kaya Oh, Nino. Bala mo Guy and Pip. Kitang panahon nyo yan. O ay alway tangi kang pula-pula yun nung nokar na mag-show. Ah. Na? Kitang panahon nyo yan. Ninoy, sige, Ninoy Pip.
Tirso. Balako. Tirso Cruz Duterte. Oo. Kawangis-wangis mo ito. Pero Kawangis ka? anang kapitan Mawake Maragol. Ikapitan Noel Di Marocot. Oo. Ika kanoy Christopher De Leon. mga- Iya ko'y Roy Binson. Ano? Iya ko kanoy Roy Nano? Binson. Diyos ko. Yan talakan mo ha. Ala yung katarata kapitan? Na? Katarata. Bal mo rin ang katarata? Ala naman. Italalabog ka paningin yung balo nung masanting Uy. ko, mapogi ka. Kasala na mata. Kaya rapinan din. Siguro Alay ba? masalamin. Alay masalamin. Ikapitan. Okay. Mamasa ka tapang message double B. basang kayo na, tikong basang. Sinapaktan na message. Okay, mamasa. Jenny Sweet. Wa? Di Jenny Sweet. Pakibati po tatang Double B. Pangilinan Family, Toronto, Canada. Sarmiento Family, Paris, Riyadh, Homel, Hershey, Hansel, Honey, Hetty, Dakal pong salamat. God bless po. Merry Christmas advance. Merry Christmas mo rin keka, Jenny Sweet. Okay, basta tala po rin dakala message and her son Bayani. Good PM Tangarnel. Good kang happy 6-month-old birthday. Inganak ko baby Scarlett. Makirandam kami. Aldoldo, Kening Bale, me, Bayani family. At Consulor. Kamag-anak no sigurong Consulor Dan Bayani rin eh. Anak ni Consulor Dan Bayani. Ay, kamusta ang Consulor Dan Bayani? Ay, Adrian Dan. Santos, awa boss, maka-enjoy pakiramdaman kantang Kapampangan. Paki-shout po kay King Saudi Arabia. Teresita Gadi Graboso, dakal po salamat. Atching Rich, SB. Peginto Balahaja Salvador, apo kasanting na rin kantang Kapampangan. Ay, Conchel Kagawad, Joel Gomez, naning madapdap. Ay, paugtutang double B ang po kareng kang paring Arner, malapit na po yung proyekto kareng matuan Maswelo la kanyan uling damdaman de ing spiritu na ning Pasko, pauliyo ampo Karentaong sumaw. karentaong sumaut at magmalasakit kareng matuang likwanda narugo. Opo. Joel King December 13, alas 9 na ning abak king bahay pag-ibig. Nung no ka rin po, dinantalang kasiyan, retang matuang at suka rin, polosa at pakanantala at ditak pong regalo, menibat po kayong puso daring balang metong asasaw king proyekto ngayon eh. Kaya betay atang munta ka rin eh. Wa, baka tini Joel Kanita, may sa salikot ha. Wa, i-Janet mo yung emiratang uling 21 niya pa yata muli. Ay, Janet. Wa ba? Keng 21 December. Ay, sabi ka na? Sabi na. Okay, yan. Janet. Okay. Sinabi na. Yan Morales sa Hawaii, dakala salamat. Okay, istorya kay nga saw ko, ingating ko pong singsing. Kasakit na palang i-translate, pero masanting ita, nostalgia, ne? Okay, sa Beterak, Janet Garcia. Yan kakantado po ng team ko pong singsing. Ay, good day po kay kayo nga dua. Melibat kang Lisa Lorenzo. Nyaman iterak ngating ko pong singsing. Chinglo. Ria Serrano Roque. Chinglo, tiyo Hong Kong ini. Okay, kang Stephanie Kaishel Aquino Likop. Maya pa Pamanalbe. Adrian Santos. Kang Anik Cruz Carlos Maya Poras Double B ko yung Arnel pakigreet kay po yung anak ko birthday na bukas Kirby Carlos kasulukuyan makirandam kay King Saudi Arabia. Joseph De Gracia dakala salamat. Ay kang Fernando Lacson na chuking Italy yan kambeda ring pamilya na. Peginto Balahaja Salvador. Hi mga kuya pakishout kang King San Nicolas Marbella Magalang Angeles Bungabon Nueva Ecija, Balanoy, La Paz, Tarlac, dakal salamat, Kuya from London. English ne? Ring English people, London. Kuya Arnel, otalayang palaman ing tinape mo, gisa natan double B, wag gisan na. Tinaga na ka, tinape nam. May pagto kay double B at Arnel, pakibati kay po Georgina Lumba, dong ka birthday na po ngayon, request king lugod na ningindo. Okay, at Doinski, Don, yan, pabati. Ay, Grego Biloria Casaringa, naka-orange. Pabati kay Mr. and Mrs. Jen and Eric Ariola. Happy 18th wedding anniversary kay kayo. Double B, pedala ko na kay Simbuanay ta Aguinaldo mo. Merry Christmas kay kayo. Benibat kang Edwin De Guzman. Ay, salamat po. Salamat po. Itang Cebuana, Chukanuking kay. At Chukanuking Cebu. Alili alay, at Chuking Middle East, ketang banda king Iraq. Karin may kanukunan. Ketang bangko ka rin. Hanggang ko ka rin niya po, pasalamat tana.
Ah. Ay, Eliza Joyce Panganiban Barte. Ay, may pangunang kini. Wa. Ay, ini pwede kang ilabang king all kay eating contest. Yan, Ay, bakit? Diyos ko. Ah. Dekagyo. Matalik yang mangan. Yang minsan may ang kaya kung eat all you can steak. May kapilan niya? Lalawin ko niya. Hindi ko nabilang tanga panganak. Uling libre ne. Wah, Ito all you can eh. Wah, pero Malyari Malyari ang pakilaban king singkada kalpengan. Anet Danan Abihay, Manalvea, Lourdes Savanday, kayo po king solid kapampangan nito. Bahala na kareng mitagan. Janet Garcia, katula na. Na. Atin yung Kenny, Janet Garcia. See you guys. Awa? See you guys, sana eh. Buri na katangakit kanyan eh. Ali, Ken datang yun. Awa po ta. Na? Bala ko see you. Janet, see you guys, sana. Eya see you gay? See you guys. Eya gay? Aliyo? Halya, bala ko. G-U Boto, bala na. YS. Bala See na. you guys. Bala na Ana? ko. Boto, bala na third sec ka ta. Buri na kata siguro nga personal ne. Okay, may nagpasan niya kanitang greet ng kay Roda David Malyari. Yan. Sarah Santos, may babak po. Emerald Gemini Manaloto, hello sa mga gwapong idol from Jerusalem. Merry Christmas. Merry Christmas mo rin po. Okay, makanano po ing mamaus. O sige, makanano ko mamaus. Woy, Sarah Santos. Aba, i-launch tayo. Abangan niya po itang kayong Christmas kay Kenny. Program, live karetang mamulosa. Atin tamo. Wa? Pero unaan tane pa po yung gift-giving takareng matua. Okay, hello mga gwaping idol from try to Jerusalem. Oh, nano, tika pambasan. Kasiris mo. Iro da David Mayari, may lagpas siya pong message ko. Greet kemo, Koya. Koya ko, happy birthday. Rueno, Ace, Malyari, taga Mabalacat ya po. Thank you po from Doha, Qatar. O ito, nano pa? O ika, nano pang puri mo? Ala na ako kayo, may gisa na la. Sigurado ka? Wa. Oh. O, tating ka pang mitagan kayo. Okay, pinatid po, balikan na kayo. Okay. At karedi pong kantang Kapampangan, napakiramdaman nyo kening kaya katamong Gwapo Live, Pampanga Daily Okay. Balita. Okay, malaos na mo. Kareng kekong paboritong kantang Kapampangan. Sibul na ning ngarayat, amponing dayat malat, karinda kayikit lipat-lipat. Sabihan mo kang tatang, buriking katuwangan, kabukas mo may kaya puneman. Malagong first lady, aniyang misan na bengi, lalabas kuking tete, may nagit kong aduang pulong sexy. Ing metong karete, tawuya makabebe, magtindayang baguking palengke. Malagong first lady, limasan keing dagat, kareng gamat, buri mong basibas keing bundok arayat. Kasabing wayat se, biru kuite, uling ing lugut ko ke, kayang menyam bukake. Ining ka kong number one, tiktak yaking kanyaman, gigiling yargo babot lalang. Ining ka kong number two, tiktak yaking kayo mo, makayapis lib niya ng Sabado. Malagong first lady, ing ka na kong number three, at you ka three, parating makabikini, kapitanan Benny. Kasami mo ayat se, biru kuite, uling ing lugut ko ke, kayang menyam bukake. O kang malagong at se, masanting keng lalaki, bagay
katangadwang miyayabe. Yang miniskirt mong malal, makabagets na keman, ing lambaleta na mi bugbugan. Oh, oh, malagong first lady, limasan keing dagat, kareng amat, uri mong basibas keing mundo, anayat, kasami mo ayat se, biru ku ite, uling ing lugod ko ke, kayang minyam pukake. Ing lugod kong talise, peri pa ningalte. Ikaying pangarap, sinta na ningge ko, nung mawala ka kako, mayapang matena ko. Gustong nakita ka, masaya yung puso ko, alang kalaraman, ate ko bibiro. Mate ko man, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kaluguran mo ko, kapilan me, ibiyeng gamat mo, potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko, mamalayi kami, kareng pengari mo. Kay ba't naning kasal, patalakat katang bale, tugineng kotse, pati nagarae, nanupeng buri mo, kareng amano ko, susumpa ko keka, itabak mo keng bato. Mate ko man, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kaluguran mo ko, kapilan me, ibiyeng gamat mo, potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko, mamalayi kami, kareng pengari mo. At nung miswertsan ko, munta ko Arabia, samasan mula mong talnandetang pera, potang muli na ko, pakisabi ka, regadwa mong anak, king airport tabi mula. Mate ko man, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kaluguran mo ko, kapilan me, ibiyeng gamat mo, potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko, mamalayi kami, kareng pengari mo. Atin ko pong singsing. Okay, malaos na mo kaya katang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Kanyaman makirandam pulos ang Kapampangan. Ito, Bulbe? Siyempre. Bala mo manyaman ing makirandam pulos ang Kapampangan, manyaman mo rin ing pamangang Kapampangan. At manyaman la naman lugod ring Kapampangan daw, Bulbe. Totoo yan. Ha? Et tutupoli. Wow. Oh, nanong pong manyaman na ugali na rin Kapampangan na. Yan. Ika, nanong mong Kapampangan ugali na atinla. Hindi ang Kapampangan. Oo. Masanting lang tanggap bisita. Hama ka niyan. Wow. Itang magpamiesta na ka, Ating lapang padalake ka. atin lang pampadala kaya ka na. Wow, ating mo Ruby sa Oo. Fernando. Diyos ko, oh. Keta nakadumag na lang plastic kasupot. Wow. Keta karela dakala supot. Pagkasako Okay. ya pa pinina na kita. Joke mo, Ruby, ha? Okay, Joke mo. ali, balo mo ugaling Wow. Kapampangan nito. Nung minsan, balo mo nung minsan yung pamangan. Wow. Abot ang ating kambalong data nga bisita,
Potang ring anak mo, bisa lang mga nemo rin pa kanan. Atin tang bisita, para ka rin bisita yan. Ada, di ba? Totoo ita. Eh, yung gagalon yan, nuling atin tang bisita. Di ba? Potala datang, potang bengi. Eh, yung pakialaman yan. Totoo yan. Uling ugaling kapampangan, potang kay batdang mengan, atin pang makabalot na makaplastik pauli kareng bisita. Totoo Diba? ita. Yan. Totoo ita. Nyari ka. Ha? At saka rin kay jang ala. Ha? Jang ala pilitan dang palto potang ating okasyon. Totoo nga man mo Tatang Arnel. Kalupa na puning piyesta. Eh bali rugong manutang lang makapagsadya mo sang anda. Anda. Di ba? Mamasa ka tapa mo. O sige, mamasa ka. Hero da David Malyari. Dakal pong salamat Double B. Kong Arnel. Mga Lodi, Pet Malo. Balo mo na yung Lodi, ang Pet Malo na Tatang Arnel. Halike. Ha? Lodi Idol. Nga, makanya. Pet Malo. Malupit. Makanyan. Isara Santos. Nga pala niyang minsan, pemalo da ka double B anam. Pet malo da ka ng double B. May nga palo ka kanon, yung minsan. Malupit ana ni. Pemalo ate, no? Pemalo. Bala ko. Ano ay ta? Pet Malo. Bala ko. Pet Malo. Pemalo kay double B, yung minsan na nang kay. Nino? Ana Marilina. Abi Kristening po. Kang Jamelia Singh. Kapampangalan men, ano yung bursabian yan? Nani ito? Ha? Nani Shane? Yung Kristining, anong bursabian? Yapit na, kang binyag. Oo pala. Hindi ka naman, naglisang kang binyag. Atimoy kami. Masayang pamagbinyag. Oning itimoy kami, loyal. Oh. Loyal kay kang kapampangan eh, ay tindihan ng Kristining. Oning ako, American kapampangan eh. Total, pabaldog niya rin kapampangan ka na ako eh. Magagawa po ngayon ni LNS, Angeles, Pampanga. Tatang Arnel. Ginto Balahadya, Salvador. Merry Christmas po. Isan diyang Gamineses. santing ing song ing kantang kapampangan. Nana, Tatang Arnel. Bala mo ka no. Tanghalian nyo. Ay, Diyos ko, Bala mo papunti. ka no. Atilo keting Pampanga. Ito. Tanghalian nyo, marami yan. Pedalan na katang lunch. Ay, ang dami. Diyos ko, kamuti na naman. Kamuti na naman po. Metong lasubot, Diyos ko, karakalda. pare. Pare, pasensya na kayo, wala tayong budget, kaya kamote lang ang... Kamuti, oh. Diyos ko, pabulan ta ng mamang kamuti. I-Albert Kabigting, Tatang Arnel. Kapilan ta kaya takmaning nasi. Napon, ingasad mi po tinola. Mayari po nga sa min tinola, yalin to yung nasi. Kamuti na naman. Diyos ko, kasagad Albert Kabigting. Ay, wow. First time na kanungikit, dakata Tatang Arnel. Nung eya kanumira sa Amerika, da kayo ikit keng istasyon nyo. Maswelo na ako, maka-live kayo. Manalbeko kanini. Kaya kayo ay salamat, Albert Kabigting. Advance Merry Christmas kay kaken, kay Amerika. Nungo ka rin ka man Amerika. Okay, dakal salamat kasi po malwat na kayong bagradyong kapampangan na pulos. That was 20 years ago na po na tatalan miya po itang programang kapampangan kupag maragulku kay metong local radio station. At ita po darandaman niya mo po ka rin ni Tatang Arnel, balada po matuanay, Double B. Nanong sabihan mo kakwa niyan eh. Double B. Balaray Tatang Arnel, matuane. Baladay Tatang Arnel matuane. Ito itatang double B. Itang Double B ita tunay ang matuada. Yako po itang double B nga manuanda. Kasi mabilog Pampanga po, alalangaos ka na ako, rin politiko. Nune double B. Ita pong buri na sabihan nitang double B. Batang bata. Ating lagyo ko, Ben Baltasar. Ito ya? Malino na yan ta? Malino na. Sige. Pero ito na ko pong gagamitan, karen ka na mga papelis. Jesus. T. Baltasar. Matuanak pala na. Iyako. Tatang Arnel, adan. Pila na akong banwang magradyo. Ito po, keng makabang panahon itang pamagradyong kapampangan. Tang kapampangan ko, pag maragul ko po, apining titled na po ning programa ito for the past 20 years. Nya po tapong muntake karengal walugal, magpulosa kami. Igimitang peka maragula, pulosa concert king SM Clark. Na sinapakimbong SM ang kakitang third floor. Niyang karita mo. Ayal ben niya po king YouTube da. Diba? That's the first na mag-concert niya po ing pulos ang Kapampangan king SM Clark. Sinapakay po itang buong area karin ketang nangos na kanita itang ketang kilub na ning SM. Entertainment. Entertainment. Lugal.
area na. Area. Venue na. Lugal. Wow. Kita po. And second, kita po king Robinson San Fernando. Kay Correct. ba't king Robinson Tarlac and SM Tarlac. Tarlac. Oh, Diyos ko. Kay ba't Renggampong Balen, kaya di Pampanga, apuntalan minongan Di po. Santanongan. Ang po Tarlac. Oh. Karende po itatang Arnel Pangaliban na anak niya pa, pero i-double B, no comment lang po. Sige! Ah, Kaya kane! Emerald Gemini Manaloto. Wow. Hello. Wow. Mga santing Alodi. Lodi, Nanita. Ha? Idol. Idol? Ko? Ah. Yako? From Jerusalem. Merry Christmas. Merry Christmas Day, Emerald. Merry Christmas mo rin ka in advance. Albert Kabigting. Oh. Yapin po yan. Guwapo. Studio. Gary Bernardo. Pare ko. Ay, at Ulieta, sumentak na ako. Maya po oras po at nga ni kaya papuyikit lagyuyo. Kamusta na ko po, Chi? Akang Sarah Santos, manyaman la po din kamuting liga. Kay bat kape, wa? Balo mo diyang manyaman la. Nung pabulan mo nung kakanan, milako nung nyaman. Ha? Nung mo til mayo mo, layo mo mo. O sabi na yung director, masakit yung biya na. Ha? Sinalyame ito nga sako. Ngayon, ating meme, kamuti na naman. Diyos ko, baywan nyo naman po, sagin mo. Sana po malunos na yung Pero, main in director. fairness, Ba, manyaman la rin. Gari, kako na lang rin na. O sige, salamat. Wa manyaman. Yabalo mo yung gawak ka rin. Nano? Bukayo ko la. Bukayo. Wa kay ba't kabig cooking rep. Wa ilang gawang kong pangmayo mo po tang kay ba't mong mengan. Di ba? Kasi rin kapampangan, mahilig laging mayo mo na. Mayo mo. Alaway ta mayo mo kakabiging kabe. Mayo mo. Mayo mo pin. Wa. Asukal. Alaway ta. Nano? Itang mayo mo, itang... Nano? Di mo yung bukayo, mayo mo ya. Oh. Mayo mo ya lasa. Matamis. Kapampangan ta. Matamis kapampangan sige. naning. Sige. Nano ya king kapampangan ing ay matamis king kapampangan. Mayo mo. Oh, no. King English. Sweet. Ah. Jenny Sweet. Ba kagaling mo bala. Ngaman magkakay. Bala sugar raw. Ali Sweet. Ali pakirakpan na ka mo. Ka naman. Yan mo kuwara ka. Oh, Diyos ko kagaling na. Ara ka po ko mo nung makakulong na ako. Oh, pero biro kamutip. Kamuti. Malo mo, uling kanita ating kong pants king kay king Tarlac. Matuanay po, talagang diehard ya pong makirandam ka ko. Akin king Tarlac. Anyang megpulosa kaya ka rin. Balo mo niyang mayaring pulosa. Dinina na ako metong sakong kamuti, double B. Wa, kaswelo ko. Kuha salita, swelo uling aside ketang magkaswelo ya po karatang katang-kantang kapampangan na darandama na po kako ki radyo. At first time keng akit. Adapin po ring anak na, apakabaye po, biyay tatangko, Manibat po niyan darandama na ko po ki radyo. Dati po magmalulong. Pota po ng alas 12 na yan, isindi mo na kitang programa ng Tatang Arnel, makipateya pa po tang edi switch. Ayan, ngayon po ala na ito, that was long time ago. Nya itamo po, malugod tamo karetang matwa, kalupad na po retang king bahay pag-ibig, king December 13, puntalan mila po pamulos at pakanan at dinan dita karegalo. Okay, sweet dessert, thank you, Jamie Son. Speaking of dessert, double B. Kailangan tila na makanong dessert retang mga to. Retang apo ang pongin kong. Magawata mong kamuti. Dessert. Yung kamuti, pampalinis yung bito kayo. Okay, maya pagat panapon kay kayo, Sir Arnel, ang pong Sir Double B. God bless kay kayo. Yan, benibat kang Fernando Lacson. Yan. Potang munta ka ta Italia. Itur na katang Fernando, tiyo ka rin. Kambiyan na ning asawa ng poratang anak na. At saka meron pa sa ganana ka ta airport. Mitas na naman ng sugar mo ko yung Arnel. Cecil. Pero mahilig ko talaga kingkay mayo mo. Pero biro. Sweet. Okay, balako, double B, bad boy, joke po, pakibat kareng wali ko. Botolan Sambales, Miguel Brothers, Alvin, Reggie, at Edmond. Yan. Arnel Manalo, Tatang Arnel. Tokayo, double B, maya pahabak mo kay kayo. Kami po kay niking bansang Mapali. Kuwait. Talaga men. Nenikwano nga lingwang English kaya ka double B. Nanito? Itang Kuwait, king Kapampangan. Lugal ang Mapali, ang pong tahimik. King Kuwait. Kuwait. Siyempre. Okay, ipaabot ko sana kako yung pamagbati keng kayabe mi keniking obra. Happy birthday kaya. Okay, makalawot ka rin kayang pamilya.
King Santa Rita, Pampanga. Sana po, ining kaaldawana, akabyo sana po, sana masaya po. Nano yung lagyo? Okay, kayang yung karelang kayabe. Yan. Ay, pakibati ke po, nga po ko, Anika Kailel. Yan, pakiramdaman na kayo. Yan, Anika, maya pa, oras keka, menibat kang apo mo, tula ng Mariat. Sabado Dores, pabati ki kareng Tagalubao Flores family, ketang anak kong malapit na yung birthday. Miss you, anak, Fatima Joy. Happy birthday. Dexter Gutierrez, request kayo po kantaing Man in the Mirror. Aba? Ating kata kanita? Man in the mirror. Wah, king Kapampangan. Man in the Mirror. Ha? Man in the Mirror. King Kapampangan. Man, In the Mirror. lalaki at suking salamin. Ito, ting kata-kanta? Hala ka to na. Wala pa yata. Oh, At inin, binasa mo, basa Okay. kayo pasibay, tatang Arnel. Sige, sige. Dinan mo kung panahon mo. Metong mo segundo basang kayo pasibayo. O, sige. Dindam kayo kasi eh. O, sige. Sanda Yanga Meneses. Yan, Maya Porras. O nga, Noida. Maka-proud bilang Kapampangan. Marty Reyes. Kani po, Nagoya, Japan. Ay ka na, ay ka na. Ay ka na. Sinabi ko, dinan mo kung gamit. Ay, sige, sige. Manal Bay, Mrs. ko, Mrs. Dobo. Sige, sige, sige. Watching. Sige, sige po. Okay, sige. Sabado Doris, dindam keke ka. Nan- Pabati po ka rin Tagalubaw. Wah. Flores family. Ketang anak ko. Malapit na ang birthday na. Miss you, nak. Fatima Joy. Inga po ko. Birthday na keng December 25. Nung ako magkamali 11 or 12 years old na. Fatima Joy. Kumusta yat ang malago ko nga po? Anyang malatiyay ni. Ausang ke. Chocolate. Uling kakule ke. Wow, wow. Like Lolo. Di ba? Wah. Okay, yako na. Ha? O, ika pa. Oh. Mariet ba ka ni? Binasa mo na ni. Pero Oo. ulitan ke. Hmm. Kasaya na. Ulieta sumintak nako. Pabati kayo po yung apo ko. Yani ka. Kalyel pil na kayo. Oh, ika na. Ha? Ika na. Oy, burikin ta iya. Oh. Burikin ta lui. Oh. Ha, Nani ah? Diyos ko. Yan, okay. Okay, okay. Sige. Yan. Okay, sige. ati ka. Michael Angelo Gabriel. Oh, sige. Pabati ke po ing taong liguran ko. Tanglikwan ako. Ijonalin, salamat. Likwan eh? Oh, likwan eh. O likwan eh. Michael lang bilyari ko. Poto, tinyang gawang... Likwan na ka. Di ba? Magbalik ya rin kaya ni kami gagana ka, magpasko. O tanong atin ng free. Na? Bisa ka? Nampri? Duty free? Atin ng libre. Free, libre yata. Free. Oh, balo ko na. Kakaimeng gamat mo kaya nga tiyan. Ali tanong atin ng free. Balo ko na ito. Sige. Okay. Okay, sige. Kami gagana ka, Michael. Dakal na rin. Atin pa mo rin datang para keka. Okay? Bonifacio Lapid po. Mag-birthday taga Santa Rita, Pampanga from Kuwait. Happy birthday! Bonifacio Lapid keng Santa Rita. Ayan. Okay, pabati kayo po. Ingwali ko keng Kuwait. Jane Garcia Lopez. Ayan. Okay. Kumusta ka, Jane? Kumusta ka? Ayan. Okay, ingkantang iti. Malaos ka na pa. Malaos ka na pa. Sige, Para kang Michael Angelo Gabriel. Para king kayang girlfriend na Likwane. Likwa niya? Pagkano naman tayo. Amo. Samasan mo eh. Samasan tayo. Para kang kaya yan. Para kang Michael. Kang Michael Angelo Gabriel. Pabati kayo po itang taong likuran ko. Itang likwan ako. Ini, para kaya ni. Dirian mo ko, dirian da ka, paulining sinta. Mengako kata na alang magbayo hanggaking hangga. At panemayo mo itang lugod mo, muran man at bumagyo. Potang at yuka, kasiping daka, at nakong kaligaya, ikang tunelikuran ko, o sintang hirang, apa kamalan ko, at pakilaban, pablasang balo ko, malugod ka naman, kening ka na kong pusong paneking timang. Tutubi ka talaga ing sinta,
was ka na kung pagkamalan. Patawad nung sakali mang mikamali ko. Wa minsan tutu dengke kang mata pagagan ko lang. Pero ingkat tutuan ke kakunasabian malungkot kuneng makanian. Huling balo ko ingke kang puso balisayang tutu ikang tuneli kurang ko mo sintang hirang apa kamalan ko at pakilaban pablasang balo ko malugod ka naman kening ka na kung pusong paneking timang. Tutui ka talaga ing sinta, was ka na kung pagkamalan. Ikaw tuneli kurang ko, o sintang hirang, apa kamalan ko, at pakilaban, pablasang balo ko, malugod ka naman, kening ka na kung pusong paneking timang. Tutui ka talaga ing sinta, was ka na kung pagkamalan. Tuwing katamadwa ka na, sana ekat ka magbayo. Kapilan man, lugar man, iti ang pangarap ko. Agawa mo pa kayang taulan mo ko't umalupa. Hanggang aking tumwata na. Eka mangutang kumu, lugod ka pa kaya ka na ko. No
malago Diyang malabuging mamamili ko Ika'y rulang ko Tutok suwanda kuretang putol ko Eka kanubage uling masanding ko Malabog no kanureng mata ko Uling true love ka Dalan korba-korba Ing pulayining utak ko Sabihan ng ingkong ko Dinyang toyo ing utak ko Sabihan ng apo ko Mantuna kong haliwa Malagot makuwalta True love alano man E kubalo nung bakit tayo daka E nakaman malago Diyang malabuging mamamili ko Ikaing tulak ko Dalan korba-korba King pulayining utak ko Sabihan ng ingkong ko Tinyang toyo ing utak ko Sabihan ng apo ko Mantuna kong aliwa Malagot makuwalta True love alano man E kubalo nung bakit tayo daka E nakaman malago Diyang malabuging mamamili ko Ikaing tulap ko Ikaing tulap ko Ikaing tulap ko Ing pandurot ning balang oras way ka Ing isip-isipang daka Kapog ning puso ko eke ayagwan tayo ka Ing pane-pane na yana Ining biye kong magdusa Na ikang munyeti man at ligaya Ika, ing malwat ng panenayan Ning puso kong ating kalungkutan Dapot ngeni at yun nakaika Ing lugad ka ko inampang Abiniyena ning miglalang Biyaya ka kapuhirang Ligaya ning puso ko Balang oras makisabeing kaswelo King pandurut na ning yato Di katiman yang kusa Ing puso kumika Pakibat na ing utang ko Di gaganakan kong tuto Tung ating pakaya Lugod ka na ako Ika, ing malot ng panenayan Ning puso kong ating kalungkutan Dapot ngini at yun nakay
kong ating kalungkutan, dapat ngeri at yunagay-ika. Inagad ka ko inampang, abinyanan ng lalang, biyaya ka, kakuhirang, ligaya ng puso ko ika. Ing maluwat ng panenayang, ing puso kong ating kalungkutan, dapat ngeni at yunagay-ika. Ing lugod ka ko inampang, abinyanan ng miglalang, biyaya ka, kakuhirang, ligaya ng puso ko ika. King puso ko ika. Okay. Salamat. Diyos ko, maka-inlove na double Uwa, beer. Tatang Kantang Arnel. Kapampangan. Uwa. Kama inlove ka nita? Ay, ang kasanting Diyos ko, Tatang Arnel. dakala salamat. Nakapanamdaman. Miss D! Yan, Miss D and Bong Manalo. Kaya bemila Uwa. pong mamulos sa king daratang nga December 13, kaya king bahay pag-ibig, di nan saya karening mga tuwa. Di ba? Okay, nung atsuko po kete, agkatanda ko pong makyabe kay kami. Kasalukuyan ng Manalbe kanuke katangaduang pogi. Nino? Parimbong Manalo. Ay, paring Bong Ampo- Manalo. Yan, paring Ampoy Miss D. Okay, abangan nyo kayo po king December 13, Miss D and Bong Manalo. Live pulosa, kareni pong mga kakatamong matuang at suking bahay ampunan, bahay pag-ibig. Apakanan la po, dinan pulos at saya, ampong gift-giving double B. Tatang Arnel. Pamiyada ka rin. Ita mo nga tlor, guwapo. Mabit. Gusto ito sinabi ng Parimbong, Manalbe, kaya katangaduang guwapo. Ay, pogi. In guwapo mo kaya ni Metong Yamo. Gary. Paring Gary Bernardo. At Okay. ining pangunakan ko, Ilor na Baltasar. Okay, Maya pa abak ka na. At panapo ng eninang. Tatang Ben, Tatang Arnel. Batian mo ko po, birthday ko ngeni. Happy birthday nang! Chuku Kenny Tagig. Salamat po. Pakibati la rin ding Batang Pers at Borboran family. Okay. Kalubaw. Okay, dakala salamat kina Marietta Bacani and family kang Jenny Sweet okay, kang Jenny Sweet, kang Salome Jamieson at kang Cecil Castro Lopez, kang Tatang Rusty Lacanlale at nino ba karenim sa susuporta kang Joel Gomez at ka Jenny Sweet. Ingmeto nga, nabulong pabanggit ng lagyo na. Dakal salamat kaya ka. Even though may pabanggit ng lagyo, dakal salamat. Sana atin tapa kaya be sumao baya po miras in December 13. Balang mas masaya retang kaya katamong kapatad na matuwang pengari at supuking bahay pag-ibig. Adinan saya ngayon this coming December 13. Okay. Dening taga Mawaki, Tatang Arnel. Sige. Bilisan mo. Pasalamat lang Maragul. Tatang Arnel and Ka Arnel. Tatang Double B. Kitang na-announce ta. More power po kaya kung programa yung worldwide. Dakal pong salamat. Okay, Gloria Serrano Roque. And ako naman makapanalbe bukas uling at Chuko China Embassy. Kuanan king bisa na ning anak ko at classmate na mag-Beijing study tour la. Congrats. Bali, aalban mo niya itang replay at sing Gloria. Potang mayari ka king gagawan mong pamanyawp king anak mo at indamang replay. Okay, Kang Rodel Juanmito de la Fenia, thank you po for thank you so much po, Paulio. Gaganado kay pong magpakantang Kapampangan, mamulos ang Kapampangan at magprogramang Kapampangan. At thank you so much mo rin kang Cecil Castro Lopez at yuking wall na yung programa. Istuya tagare. Thank you so much ketang kayang wall. Lulwalya, karinya makapalagi yung programang Pagmaragul ko Kapampangan. Thank you so much, Cecil. Salamat Sana po, ring aliwa. Pakyapusan niya. Cecil o kaya i-share niya po yung programang iti. Okay, emusayan pong tula. Ingabibiyami po kay kayo. Nung ating ko po, ating kami pong asaup kay kayo. Sabihan nyo mo po at gawan mi. Ingagyong agyumi para asopan na kayo po. O sige, double B. Tatang Arnel. Sige. Tayo ka ta magtapos na Awa.
ining ilibing da bukas si Mr. Rene D. Arceo, inglibing December 1st. Kita king biyernes yan, misa abak, alas 9 inglibing. Kita king Eternal Peace Memorial, Mawake, Mabalacat City. Brother Nepong former kapitan, Kiriko D. Arceo, Uncle Nepong incumbent barangay captain Jose Noel A. D. Marukot, Tatang Arnel. Kaya Okay. kayo pong makaranda, magpaalam ta na. Sige. Ibiya ko na yung kanakong pamagpaalam. Sige. Ne, kaya kayo nga po. Hanggang bukas po kaning programa tamong pagmaragul ko kapampangan ko. Nigit-tigit ta po bukas. Aldo na ning biyernes. December 1st. Umpisa na po ning Disyembre. Apurmero bukas. Nigit-tigit ta po kaning Guwapo Live. Dakal pong salamat. Kaluguran dakongan. Maya pa oras po kay Kongan. Okay, nakasalamat Double B, kang Elaine Ocampo del Rosario. God bless both of you, Double B and Bob Arnel. Thank you so much. At Che, kang Maria Pamela Arante, kang Sheila Yabot Bondoy David, watching from Kuwait. Happy Fiesta po king ganda ba? Okay, pasibay ko ang Las Avaya, nakasalamat. Okay, kang Chris Ann Manalasta sa idol pabati itang boss ko Sir Jericho. Nakasalamat at singsan. Kang Rusty Lakalali, dakal pong salamat and God bless you. Ay, sana ako po sa asawang makirandam at manalbe kay kami. Dakal pong salamat, maya pa oras po kay Kongan. Amana keiti, kengendung ibatan, santang king sinino, kay medung akaban, mewalaya iti, eko kamarayan. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, amana ke iti, keng indung ibatan, san kan keng sininup, keng metong akaban, mewalaya iti, eku kamalayan. Insukal ninluk ko, susuktul keng banwa, baboning lamesa